What is up everyone? Welcome to another video. Саламатсыздарбы? Дагы бир видео кош келиңиздер. So recently I came across this, someone sent me actually this video clip and I got really impressed by this idea. Өткөндө бирөө мага ушул видеону жөнөттү эле, анан мага аябай жагып калды. It has a very profound idea, I guess, which not a lot of people think about. Видеодо аябай терең бир ой бар. Балки мен ойлойм көп аны ойлонбойт деп. Let's check it out. So first we're going to play the whole clip and then we'll discuss the content. Биринчи ушул клиптин үзүндүн баарын көрүп анан кийин талкуулайбыз. If you figure it, you will see the most important thing that's happening in your life right now is that you're alive. Nothing else. Not that stocks have gone up today, that's not the most important thing. Not your love affair, not this and that. If you don't understand what I'm saying, suppose tomorrow you lost… I'm not saying you must wish, I'm not wishing you must lose, but suppose tomorrow you lost half your money and you're feeling depressed and your mind says, I want to die. Close your mouth, hold your nose like this for 2 minutes. Your body says, to hell with your money, I want to live. Tomorrow, you found your love affair collapsed and your mind says, I want to die. Check. The life within you says, to hell with your love affair, I want to live. Every time you feel little suicidal or depressed, just check. The life within you says, to hell with all these things, I want to live. So I want to know the most important thing that's happening to you right now is life itself. Not the fancy thoughts that you have, not the emotions that you have, not financial arrangements or family arrangements or whatever rubbish you have built around you. These are all accessories to life. Alright, I guess this is enough. Let's go back and watch it again and discuss. Ушул жетиштүү бизге башынан көрүп анан талкуулап көрөлү. So basically, before we get into the whole meaning, маанисине кирерден алдын, let me tell you the main idea. Мен негизги ойду айтып кетейин, бул эмне деп атат? Бул айтып атат, жашоонун максаты дейт. Жашоонун максаты же жашоодо эң маанилүү нерсе бул силердин тирүү экениңер дейт да. Азыркы учурда тирүү болуп турганыңар эң маанилүү дейт да. Ошондуктан мындай акча эмес же бир башка нерселер эмес дейт да. Жөн эле силер тирүү экениңер эң маанилүү нерсе дейт да, жашооңордо болуп жаткан. So now let's discuss. If you figure it, you will see the most important thing that's happening. If you figure it, you will see the most important thing that's happening in your life. In your life, if you figure it. Эгер мындай чечсеңер, figure it, табуу, эгер тапсаңар, ошол ойго жетсеңер, you will see, көрөсүңөр, байкайсыңар. The most important thing in your life, жашооңордо эң happening in your эң маанилүү нерсе, that's happening in your life. The most important thing, эң маанилүү нерсе силердин жашооңордо болуп жаткан, happen, болуу, happening in your life, болуп жаткан жашооңордо. Life, right now. Right now, азыр. Is that you're alive. Is that you are alive. Ошо силердин жашооңордо эң маанилүү болуп жаткан нерсе бул силер тирүү экениңер. Мындай азыр терең ойлонуп көрүңүздөр, тирүү экениңиздер эң маанилүү нерсе экен да жашооңуздарда. Wow, I mean this is so huge. Бул аябай терең ой экен. I mean, I came across this idea, I guess, just recently, just a few days ago.
мен бул ойду мага 2-3 күн мурун эле бирөө жөнөттү эле. I'm still under the impression. Мен дагы эле немеде турам да, ошондой толкундан. It's the fact that you are alive. Бул силердин тирүү экениңер. That's the most important thing. Ушул эң маанилүү нерсе. Nothing else. Nothing else. Башка эч нерсе. Not that stocks have gone up today, that's not the most important thing. Not that stocks have gone up today. Yeah, not that stocks have gone up today. Stocks деген баалуу кагаздар. Yeah? Биржадагы баалуу кагаздардын өйдө көтөрүлүшү эмес. Most important thing. Ал эң маанилүү нерсе эмес. Not your love affair. Not your love affair. Сенин сүйүүң, балким бирөө менен болуп аткан мамилең, сүйгөнүң менен болуп аткан мамилең, love affair деген любовный роман да. Not this and that. If you Not this and that. Тиги бул эмес. don't understand what I'm saying, suppose tomorrow you lost. If you don't understand what I'm saying, эгер мен айтып атканды түшүнбөй жатсаңыз, suppose tomorrow, элестетиңиз, эртең you lost. I'm not saying you must wish. I'm not saying you must wish. Мен силер жоготсун деп жаткан жокмун. I'm not wishing you must lose. But suppose tomorrow you lost half your money and you're feeling depressed. Suppose tomorrow you lost half of your money and you're feeling depressed. Элестеткиле, эртең силер акчаңардын жарымын жоготтуңар. Бар акчаңардын жарымын жоготтуңар. And you're feeling depressed. Жана сиз депрессияга кирип кеттиңиз. Depressed, and your mind says, I want to die. Жана сиздин эсиңиз, акыл эсиңиз мен өлгүм келатат деп жатат. Да. Close your mouth. Hold your nose like this for 2 minutes. Close your mouth. Оозуңарды жаап. Hold your nose like this for 2 minutes. 2 минутага мурдуңарды ушинтип кармап, жаап кармап, 2 минутта кармагыла. Your body says, to hell with your money, I want to live. Your body says, to hell with your money, I want to live. Сиздин денеңиз айтат. Барча ошол акчаң менен мен жашагым келет атты. I mean, just for the second here, just do it right now. Just do it. Азыр мен бул видеону пауза кылып туруп, ошону жасап көрүңүздөр. Жөн эле. Оозуңарды жаап туруп, мурдуңарды дагы тосуп көрүңүздөр. И жашоонун канчалык маанилүү экенин байкап көрүңүздөр. Бүт проблемаларыңыздар, бүт суроолоруңуздар, бүт кыйналып бир ойлоруңуздар, ар кайсы нерселер баары экинчи планга чыгып кетет да. Tomorrow you found your love affair collapsed. Элестеткиле, эртең силердин сүйүүңөр жыгылды. Сүйүүңөр токтоду, бирөө менен мамилеңер. And your mind says, I want to die. Жана сиздин акыл эсиңиз же башыңыз же мээңиз айтып атат. Мен өлгүм келет. Check. Жөн эле мынтип текшергиле дейт өзүңөр. Силер өлгүңөр келет ага, келбейт ага. Кайра эле ошол мурдуңарды жаап, оозуңарды жаап туруп көргүлө. The life within you says, to hell with your love affair, I want to live. Ичиңердеги жашоо айтат, ичиңердеги жан айтат. Барча ошол сүйүүң менен мен жашагым келет. Every time you feel little suicidal or depressed, just Every time you feel little suicidal or depressed, ар бир өзүңөрдү өзүңөргө кол салуу же
депрессияга батуу учурунда дейт, ар бир ошондой учур болгондо дейт. Just check. Өзүңөр текшергиле. Демек, оозуңарды жаап, мурдуңарды тосуп, ошентип көргүлө. The life within you says, to hell with all these things. I want to live. İçiңердеги жан айтат дейт, барча ошонун баарын мен жашагым келет. So I want to know the most important thing that's happening to you right now is life itself. Ошого мен айтып коеюн, жашооңордо эң маанилүү болуп жаткан нерсе бул жашоонун өзү. Not the fancy thoughts that you have, not the fancy thoughts that you have. Кызыктуу бир ойлор эмес, кыйын ойлор эмес, эмоциялар эмес, not the emotions. The emotions that you have, not financial arrangements or family arrangements or whatever rubbish you have built around you, these are… Финанслык кандайдыр бир нерселер, же үй бүлөлүк бир кандайдыр бир мамилелер, алардын эч кандай мааниси жок дейт да. Whatever rubbish you have built around you, these are all accessories to life. Силерди курчап турган ар кайсы керек эмес нерселердин баары булар жашоого керек, жашоого мындай аксессуар катары кабылданат дейт да. Булардын мааниси жок дейт. These are all frills. So anyways, so from now on it's not that important, but so the most important thing in your life is the life itself. So I just wanted to share this message with you all and to let you know that you should always remind yourself of this little fact. Мен жөн эле ушу сиздер менен ушуну бөлүшүп, анан ар дайым өзүңүздөргө ушул кичинекей фактты эстетип туруңуздарды суранар элем. Сиздин жашооңузда эң маанилүү нерсе бул сиздин тирүү экениңиз да. Thanks for watching.